hagati ya Kizito Mihigo, Jay Polly na Iva Bravani. Ese wowe nuwe muhanzi ubona wagacishijeho akiri muzima hano mu gihugu cy'u Rwanda? Guys, ndagira ngo dutange amanota kuri izi ndirimbo zabo, reka tuzitege amatwi tuzumve, ubundi ho tugaruke dutanga amanota. Guys, uwo ni Kizito Mihigo, reka twumve Jay Polly. Guys, uyu ni Iva Bravani. Guys, ndagira ngo dutanga amanota tugendeye kuri izi indirimbo twabonye hano muri iyi video. Guys, ari Jay Polly, ari Kizito Mihigo, ari Iva Bravani, nuhe muhanzi ukwiriye amanota menshi cyane mu bahanzi bagacishijeho hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ni kwa Disboy w'Abanyarwanda n'umwe yibanye Musanze. Guys, ndakubutsa gukanda subscribe, udukande like, ni ibintu byiza cyane hano kuri Urumuri TV 250. Ndabakunda cyane.